Alo, poštovanje. Izvolite. Zovem vas povodom oglasa. Aha, Vezano šta za... vas zanima? Pa vidim da prodajete kravu neku, busu. Da, Busu, rekao, kravu neku, prvi put u svoji 80 godina čujem za tu kravu. pa to je autohtona bosanska vrsta male krave domaće. Malo više jede nego koza. Nikad, brate, u životu nisam čuo za tu kravu, a inače ja sam njemački penzioner i došao po tu kravu. A gde mi recite, molim vas, izvinjavam se što vas prekidam, gde mi recite za junicu, koliko ona košta? 850. Pa koliko... 7 je mjeseci, onaj ko lutka, isto buša. Sad je Steona 5 mjeseci, ona. Da. Znači, za novu godinu ona se teli. Da. Samo me jedna stvar interesuje. Reci, Ja sam imao veliko vozilo da. i sad kako bi ja došao po njih? Mogu ja organizovati ako treba da neko izađe to na glavnu cestu. Da me... Beograd, Da me tačno da me čeka, vidjet će mene i ja ću doći. Ja imam, ako ste čuli, produženog, to je jedino auto u Bosni i Hercegovini napravljeno, produženi Golf dvojka, Ja? produženi, ne znam, hoće li moći oba dvije stati unutra. Pa ne znam, je li to ko kombi nešto? Jeste, to je baš ko kombi, to je Golf dvojka, bijela boja. Ja, pa nije problem. Ja sam... Nisu one ni teške i nisu ni velike. Jer ova mala pušica, junica, ona je oko 150 kila, ova Matija je oko 250. Znači, Matio je 250 kila i ova Da, kćerka 150, to je 400 kila. da. Pa taman. Ja sam, brate, vozio u tom svom Golfu od 800 kila jednu kravu. Onda mogu oba dvije bez brige stati. Od 800 kila ja sam vozio jednu kravu i krava je propala. Znači, sva je izbila u pod i sve. I ja sam otišao kod u građevinsku firmu i ljudi su tom mom Golfu salili ploču. Znači, sad je baš ploča je, znači... Nema onda problema. 400 kila nije to može kolodno, ni dvije nisu teže od 400 kila. To je dovoljno široka da one mogu, jer ona će jedna će od njih vjerovatno leći junica, a krava ona malo kao, ozbiljnija, ona moguće da će stajati kad se budu vozile. Meni je građevinska firma dala mi garanciju da je taj moj pod od Golfa jači od nekog, šta ja znam, temelja od kuće. Tako su radili. Imate onda problema nikakvih. Eto, znači, ozbiljan čovjek. Rekli ste buše, jel? Ja, buše. Zanima me samo ko je otac. A to je isto buša. A sad je sjeme, ne znam tačno veterinar ko je stavio. Ko joj je rekao? Napitat. Ko joj je...